Abuza for mon fan chame say video ya me ba be yi e de achewi. Nka ensese me yi e de chere nenso for the sake of enema bi ntino mami enyi emfa nchoro na afei yenhwe adesua de a ewom ene de ensese etoda ye enema bi sei. Mahama wo ye dwan aboa wo de 4 years na Mahama de betena so abeje de Mahama betena so abeje de kwasiafo oba ye onye ayi no okotoma no ayi car no toto Ghana sika no de toma Tracy Boache Ghana fo sika no de to car ma Tracy Boache aboa o se be di Ghana so biem papa panyina wanyina koko afufu koko afifi woto umpe ba bi ntena koko ne bi asisi wani hu ni na umpe ba bi nta wani kure hu na de wo de be di Ghana so Udi bedi Ghana so anam ka ase ni page me. Ye ensa fa Ghana sika mema Djka Mahama. E fa Ghana sika mema na bedi. Kwase adwan koko afifiri oto a mpe ba bi ntina no koko afifiri oto kwase adwan odwan endi sifo na ma me hye emmoa e me se emmoa endi sifo ni na ma me hye emmoa Bigidi se wa hunu video no na wankasa o senso afem hwe Nana Akufo-Addo ba omiaba a onumpo ni papa elusi election no against John Mahama will never use this kind of words. Tiasemni you Nana Akufo-Addo omo amemfa no so omunye bibi di na nkasa no ena me yesho so senka John Mahama nso Lucia me yesho senka ne baba Farida no ebe use this kind of words against Dr. Mahmoud Bawumia. Hey, ehiafo ma ye dwe o ewiemfo ma ye dwe papa de na me busa me ho se adan sister ye promise ni se MPP wini aye de Ghana half be chena na because anya sa promise ni ye de ma wa na sa wo so ye kaniwa ba ya tetew unkom no amfa na sorry eni agro unkom no amfa na sorry eni agro nenso show politics amen real free ni nyankopon a wosom no politics na man real free the 10 commandments fabuo ma wona eni waja na enye me nwanwa because this is the kind of politics yesoso wo Ghana ha because ubenya MDC youta ubenya NDC youta omusu di Nana Akufo-Addo atem sesene nkwasea enti mi hu bibi se ya na enye me nwanwa na emom say the culture some of us we will condemn this kind of attitude from more politicians no empanyimfo no adi besi mo nkwala aso yesi de odi akire esua de odi kan nante empanyimfo na nka so me politicians ne betena TV so ade ensem na omuka areho se papa panyi a ba bia wanyina duri wo hwe the state of Nana Addo dankwa John Mahama Dr. Mahmoud Bawumia omampanyin kofo empanyimfo bi omo ye friend sen amanyo semu a na akwala kume bi asebe mpraduasa we need 20 years we need 30 years beba be so camera si nanim ase panyin kwase abusuafo meseremo ensadanse yem kotodwogu fom meseremo monfa me bone ncheme abusuafo monfa me bone ncheme abusuafo NDC fo ni na Ghana fo ni na meseremo maye mo bone monfa me bone ncheme maye me bone monfa me bone ncheme eso me bifine kure binsi bio abusuafo monfa me bone ncheme Ghana fo ni na NDC fo ni na abusuafo monfa me bone ncheme meseremo
Efine kure bi nsi bio abusuafo me pamo chew me serem mfa me bona enche me efine kure bi nsi bio abusuafo me serem abusuafo me serem kotodwogu fom nsa dansa yem abusuafo me serem mfa me bona enche me bi nsi bio mame nka asam njro ye woni ma bi wo ho na sa wo ya ho otumfo nyankopon fa ncha wo da ade bi wo ho no ahyeda abu ani aguso na waye all in the name of say uhunu obone na wo ka kire no a woye tene ne no kwafo so odo obone be chew nanso mame nka asam nchro upo obi ani tirim odin a ani nyankopon se woni mu a nyankopon na yesom no ni tirim odin pa enu nti saade na mo use no as a yardstick se mame nko di panyi bi atem mame nko bo obi asum mame nko ya yaka de bi nti obi na akire makwa akopa chew ne nyame de ache me no me se wo boa wo ye den a wonfa nchew. How can you say this? Use this kind of words. Sister mibusa wo wadaroma wo hwa wo fa bi ho ansa wo hwa wo maami bi ho wo hwa wo papa bi ho ansa na wo be use this kind of words. Me tie ni video bi o se obi na be kaseti ano ne ma ne bufu ye da bia me ka tro se abufu ba na se wa ma wadwene anya adwuma sabe wo be ye kwase a sansa abufu nim ni uraba abufu ba adwene nya adwuma. But it's up to you, the person a obuafu no ena wo so hunu se e wo mu se me buafu na emo me mama no ntra John Mahama kwase a hey me am crash me say the maker na ya na arehu because ubenya NDC youth omo so di na adodanko akufo ado si ho ehoro ne sentoma enti di odi kan no da bia de odi akire suane nante and only the kind of politics aye wo man mu na seven producer se uhunu ne se nipa wei wo betimi aye mebusua ne wo betimi aye me papa se wuntimi nse wo papa kwase ade a de enti na esa wo se Mahama kwase a wo se akufo ado kwase a ye jaye papa no ma ya mo bra wo fie ni abedidi nkofo se no matem all in the name of politics. All in the name of politics. Unyo bia nso mane ma abonte ma me condemn sa ade wi. Unyo bia mane ma abonte me condemn sa ade wi. Aden. Ede ne ye gie. Ena mi busa se ya ne promise mo se mo party ba power the Ghana half be cha mo ana. Ensenya adwuma na nidi o. Trust me kinkan no. That is why some of us yehu asem na yebeka ne said ye tie yemfa bi nkan ho yenti bi mfrim because me tie kwadwo me dan adwuma. Bible ne ka asam fa ho ntu nipa so na nipa bedu nhwemo no ye na trust am na mo kinkan a sabe producer mo kinkan ye den osem fa ho ntu nipa so na nipa bedu nhwemo. Timi bie wa no kan sem wi ne kwasia ena wa mobra ena ono mpo samope no ena de endien ena mfae ne nkosi a enkwala ya basa de meka na mumie nwe yie o youth na ya ba no mumma ye nhwe yie na se ya nhwe yie adabi yie behwe yen se ya nhwe yie adabi yie ebehwe yen. Ene dia wo so wo hu ginagina wo so wo hu efe wo ya baba wa enu nti phone wa na wo to data wo betimi aka de open enso me na kan sem bi o se ma fama die wo se ya da wani mu twan we emma wo rem fi se de wo be ye ne nne no o kira wo betua so ka be 10 ko hen kokora fo mo dada memere wa fo mo dada ma omo nu omo ho mistake bi omo ye omo mrante birem ni nyina ye mfa nsua nyansa ade achi ade sen ye te radio hu ti TV ho ye hunu mpanyimfo a wo se ade we mi hu yanka ma nye e wo mi nkete sia birem e wo me mrante birem nanso sa bre no na aka achi
minu aba wa firi wo pema be pa chewo nenso kukuo mu no pa chew se de be ya papa no de be chew ne nyame de a chew so be kai a enkwada miensa bi bedi na na akufu ado atem mekai enya papa ne ka se enkoche wo mu se no omu ye school fo ye yi omodi omo subscribe am omo antro na me bom paye se sa de no ebi nto hwe se ene se wudi panyi bi atem ho eya ma awre mfi se sa panyi no ya o adofo ye wo die hard fans of Mahama, your die-hard fans of Ekufuado, your die-hard fans of Dr. Mahmoud Bawumia. You can't die-harder. But you just what you say. Obet me wu ma sa nipa no. This sa nipa na anyo hwe kra na. The way die-hard fan bet me atetew ayo bibi. Aden. Ye duru hefa. Hefa na ye di wi aseko. Ya promise o Ghana half na. And I catch her say, you been wa ba betena Jubilee House. No, wa be bua memuna na. No, to me use this kind of ways. You, mumien ye, because near air corner say ya ye na ya ntu ya hofo. Near ma this kind of ways. Sasa politics ni say ya na ebe na ebe drum rebi no. O me ye be mobo. Ye beye mo papa because enokura yen kenti ene ye dia ba be duru ba bia ye duru ye mpanyim force so sabe mpreduasa ensem hunu so eno na ama nkwala na sua na nya me nwanwa said the America no because ye mpanyim force sabe mpreduasa 60 years obetena radio so won Kenya nsasem atanie eno ntia be ma akwala na so asua sanse aduane a ukofa adu ifiri wuram na de betete no se aduane na obedie nti anya me nwanwa sa baba wa we o use this kind of harsh words against President Mahama nenso said the America no ye NDC for so cassette ya MPP for di attempt use this kind of words mumi enya isa de no se person man ni tumpon a this kind of politics emwa because so one way ya ebedrum rebi no mami fancy